Dilai Press Club First Foundation Day mate ningkan isi kecok arni katalon pon. BJP Nilip Mondol Committee Executive Meeting ke paman pon. Ini thang ni paisir gap arni. Dilai Press Club abitung anching room se pini ningkan isi kecok arni First Foundation of Dilai Press Club mesen pen talon pon lo. Bangso hut kado kawe amai po chun bang lapen member an chitong si kek sita me inthan ponlo. Puthot bangso ahut aman kedo karbi poho lapen calendar chipajir ponlo. Kardom praksisi nilitun Dilai Press Club habitung hoipen kado we karbeng long rap doan pan we jesemet Dilai rap Dilai Arab doan HDP area Dilai Thana area kapalo doan Arab doan haname kardom pipa jero kardom nasi pini nilitun dak Dilai Soil Conservation IB long nilitun kacingrum ke lapen lo nilitun kiram tanganinkan tantang jiklu nipai sir kebar nisi nilitun labang su Dilai Press Club amhang nang pathek lo dasi pining aningkan an pini suluhini ra ekore teman ki ningkan isi nang coba dasi nilitun ning jeparong lo labang su nilitun ferangke dak prejam house ben correspondent natun do lasi nilitun dak ning jeparong lo nilitun him ke doktor me nilitun than lo lapen ke nilitun lan ke the ke nilitun aja kong ke bopen porsi alhi ki the tum hane me nilitun chupa tek the dalo bonsta me nilitun pini ladak ningarong piglo lasi nilitun kadoy pansta me nilia ke rupi Thang ni paisir gap arni adda porpai gap pen pangcheng pon se. Marjong Club Chukihula along se Executive Meeting paman pon. Lakhain korapo Nilip Constituency kaparlo Marjong Club along Baburam Teron kachipahem popon amai long Nilip BJP Mondol Committee pe Executive Meeting paman pon lapen man kedo local MSC Pabitra Rongpi BJP District President ke Hai Roland Kining lapen Nilip along kelang chari abang mate Prabhari hun phangcho tanang chitong dun labang so mai ke paman pon Nilip along BJP atum psychic lempo nang jia son lapen BJP along pregjam morcha atum methang asai ga chiklempen party aja koin kaiketa ingtang kring pen rada pharman karja pithek jia phan bidi sore chipachoy pon anparta non kewang jilang sorkar pen nang kepale jingthur amo anta mesen choklem lapen saidu an kepatang pon pameji aphan anta mai along chingki jethan pon labang so meeting along kado kawe bang trukep atum chitong dun se jesimet ke inkora sirkep polling station pen BJP morcha ke do anatum ta labang so mai along nang chitong dun si mesen pen executive meeting paman ponlo Nilipen kolom sing tiron report news 18 tifu Movement पे अधिकतम बन सी स्कीम की मिलों है तो 2023 फार्म के अलग तुम बजट से लामे और जगह तुम 2023-24 अधिकतम पीपी अलग तुम क्लैरिटी ती अलग तुम बहुत चीज से लामे असम गवर्नमेंट तुम डालो काउंसिलर तुम डालो अधिकतम बन सी ला तो तांबों को अकीमी स्कीम अकाम कंस्ट्रक्शन असम दो नसी ini tuh 2014 na ningkan kita pot itu kadu lomba pen asi itu kacing hon apa ning kita naik presiden ke hai pan cholo pon perfect la pen nona duntu agenda pen dan turuna nona kan ke report on Mondal department by Mondal department convener a report on Mondal department IT social training to sor pini nang li dakni lip BJP Mandar executive meet nang chitong dun lab nang li district president ke man ban labang so puthak nang li thethini than point sir pini nilitum ladak bihekoi all Assam no la pe 10 तारीख के मंडल एग्जीक्यूटिव मीटिंग
Nili tuhan binai pusi directive nang pali lo la so teng ben si iskar beng long ta utorota mondol do great roxy mondol do la songbong dag nili dak itum marjong club along si itum junti meeting dolo si itum pini bang ke public meeting kali organizational meeting party ke claim ke dam nahi lapan disiplin itum koson si kido ke thakri ma ke claim pon nahi ma lapan itum non incoming program mukha itum do schedule mukha do la silahai pota si pini ke chimai pam Ningkan segmen batay ano sir? ini tuh quarterly sih tuh, quarterly ciklo jam hom dan report. Ini jasemet nani tumla bangso executive committee hudan tumla agenda ke koson son. Agenda ke kaprek ke apa? Ini tuh pini kecingwai pon ke la party, ini tuh ke klaim pon kaprek pini tuh ke klaim kita mah tuh lah sekarang tuh pen report है एन लॉ बूथ कमिटी रिपोर्ट अपन सिटी कंट्रोल रिपोर्ट अपन तसों से मंडल कमिटी तुम रिपोर्ट नंग पिलो लसकलंग तुम शेड्यूल तेंग पेन काम है क्लेम लो मा क्लेम पेमा अपन बूथ कमिटी की जा तुम प्रेसिडेंट तुम तम में शेड्यूल तेंग पेन तुम काम क्लेम पन बमा क्लेम पन सिला है रिपोर्ट सिंग को Kenon kebang jela MP election apa tak ini cinggi wai ponos. MP election fan ke pini itu thanda jingki fan ke abe itu tuh pini bang organizational meeting itu ke claim ke dam ko son ma lahai jingwai chot